Toi whātālofa le tātua tunumlau whaafonga ngā tutono le neiva yaso, e le isi whaopoponga o Tala fau mai Sāmoa, se mai ele whaafonga. Ua silia ni male se fulu tau sanga le whainga paanga al tātou soifua maloloina, ma fō mai tā ngā lulue le vaianga awa Amerika, na malolo mai le tau sanga awhi se lau valu se fulu male whaa, e malanga mai ai e whesoa swani le tātou whane mai whae tu malo. A toi ma tātou whane mai au tū, e tua sivi ma le whane mai tele ulu ma tō tua. Nā ma ta mai le whainga paanga le nei le lua awhi se fulu male whaa, o se whaarapa putonga fō mai Amerika o le ami, wa wha ingoina o le soifua manuia, o le a mata le lātou ngā ruenga whesoa swani i ngā se ngase le atino, mai le aso lua se fulu ma le lua o le māsina le nei o atu i le aso tolu se fulu, ai au noma se tutongi, o se vaenga o fō mai tipi so o se ngase, o fō mai tau o loa po nifo, a toai ma le siaki o ngase ese, ma le au unanga whātau si soifua, o whātūlanga mai le lātou porkala me mo polu, e whafso taide numera te whone le ono o, e whamawina ai se tānu sanga i lalo le lisi mo i lātou e fia wa aia fo mai, o whale mai whai tu māloi whaleolo, whafso taide numera whālua iwa wha o le whale mai whai tu māloi lufi, whale mai whai tu māloi lalo manu, a toai ma le mautanga se ngase sa fotu sa vai, sa taua, whapena foi malamauta ngā ngase tua sivi e le numero telefoni 535 tasi. Ina ia tinei e whaafitauli o loo tui titia le mau le tau mawha e ala i whaatoanga i te tonu lo tātou atano. O loo whaawau e pēo na sa e lia le mtanga luenga o whaatoanga mwhai ngā whaiva vesoa swani mai atano i whafo. Maana pa anga o loo ngā rurue whaatase e yeile Unia Europa ma le FAO. Moni fesoasoani e tali atuai i whaafita audio lo whea ngai ma le au whai whaatoanga, e le te vai o le langona fia whaawau peo whaatoanga ua le lei, ai whaatama i e me tua ulo whaala fwa. O le vai aso nei o te so o le pulo keti sa a vea ma whaatai ta inga le teimi mua, ma matai tuina lona tūlanga o ngā pea, ma ua whaamauti no ai le matanga luenga, le toe wha wawina lea o na wha so i tu malo e le i o i ele polo keti, e ala i mai le e poe nai mei tua o lo wha la fwa. Le wa wha mawina le mtanga luenga i ana reporti le vaenga mua, sa tu i natu le inisio i tu malo le motu i sa la whai, e le vao le valu se fulu le iwa se fulu pasene, le taunu unga manuia o le vaenga mua whata i te inga. Ana sauno foi le fiunga le minister mtanga luenga o whaato anga mwhainga whaiva, ni wamba eti malolo. E leo le atoanga leo le fo ia ato toa le whaafita auli, e whaalango tasi mai lei mei tua o lo nei, ai tālusanga ina foi le mamalo le atunu, e whaia la to wati na o mei tua o lo, ina ia fausia ni pāle le e tui nai tutonu, mai i le taaloa ma avelo ma mei tua o lo whaala fua, e whaatama ia whaatoanga e lanto e whai whaatoanga. Wa te ena uma le tamaya au mauhante po o mauhante loa i lunga o pengta whae langi, mōlia ngai valua le tua leo o na fōla si e luma o le whaamasinonga, ma luma o le tamai tai whaamasino i Talasa ato sa anga, ma o ia mōlia nga uma le tua leo, na te ena le tamai tai lo i o lo tu lai mo mau, unasa i une sa polu. E tolu mōrianga o le tau whaa te se ma le tau whaa leanga, o leisi tolu o sa wanga e whaonga i nei a wala whaa teknolosi, ma le lua mōrianga o la whonga whaa luma. O le mata opule nei o se tangi mai le company wha lele le Sāmoa Airways, e whaasanga i se whaasalalonga na whaia i lunga o pengta whaa i langi le tamaya o mauhant, i se tasi o whainga malanga le company wha lele mai Amerika Sāmoa anga i mai le atunu, na ta wai se pusa maliu, masalo mia o lo au mai ai te tonu ni whala au whasaina. Wa mai o na whasala lau whala wei telefo el company wa lele se pepo whaam talanga, la tau te e nai whasala lau ngā lea ta mana whai upeng ta whai langi. O lo ta tala pe tuol ta mai a mauhant, e whaatalia ai lea so e a mata ilu ailana mata aupo, i tu unga e seini as whareile uma o le ta ina le wha, e le ofiso leo, ma tapo na ia to e tala noa ina le mata aupo lava le nei,
I lunga I niana whaasaralaunga I upenga te whae langi. Wa whamaunia mai ele whionga le Minista o Whaatoanga mwhainga whaiva, ni wawa e ti malolo, le tali na tuina mai ele whionga le whaipule I ala auli le watepola te Valfosi Schmidt, e le mata au po le whaselau eka ma manu papalangi na whai ai se whiangainga tuina atu mo Amerika Samoa, e le aini se ni ngā 5 aloa ia, na whaia e whaamautu wai le mata au po. No atu le office. Ele ai se tūlanga voi le whaamaunga whaapepa o iai. O le tali lea sa au mai. O le talanoanga lea. Wana o se talanoanga a mata. La talanoa I fōi I al tātou whai ngā malo. E tau wala tu fōi le whionga I le Minista I a lauli e peona se e mai le tofi. E pe o se talanoanga o se initial consultations. I se fuafuanga I anga I le. Ia le whaatautonga fōi o ia fuafuanga. Ai le ia I se whaamaumanga fōi leo na whaapepa. Ai o ele o ia I la se whaila I to tōna office. O ia I se whaamaumanga whaapepa. O ia ni mea wasainia. O le whaselau eka fōi pe o na tā ua, o loi lalo lava o tūlanga o āseta le mano. Le lava ni tanga luenga o ina le ia le lafu manu fui le al tātou malo. Le volau tau si la o ina le ama ia le toi ngā whamtalanga fui le tātou o le ota au fi whatau ina tua tātou manu. Na ua ngā ia ngā ila lo le lumela o tātou. Mesa tātou lafu manu kupalanga. Ia I tonu mō le tūlanga le kei tai na ia tātou whaipatoanga I tonu la tunu. O se mata upo foe, sa la ngai tu tono le fontanga al Senate Amerika Samoa, petai o le ua whaeloa manino lona taunu unga. O tala fōwia mai Samoa manuia tele le yaso, e si o tātou atunu o whaasoi foia.